Inqas minn sena wara li l-post minn fejn se tibda topera Crane Currency f'Malta ġie inawgurat, l-MCAS u l-kumpanija tal-istampar tal-flus iffirmaw ftehim biex studenti tal-kulleġġ jingħataw taħriġ siewi f'din l-industrija. Il-ftehim iffirmat bejn iċ-Chairman tal-MCAS Silvio De Bono u l-Viċi President tad-Dipartiment tar-Riżorsi Umani ta' Crane Currency Scott Smith jinkludi kors fuq livell ta' diploma f'dak li għandu x'jaqsam mal-istampar tal-flus. F'Jannar li għadda l-MCAS nieda kors b'ċertifikat fl-istampar tal-flus, iżda kif jispjega tajjeb iċ-Chairman tal-MCAS inħasset iħtieġa li jollu l-livell tal-kors ħalli fl-istess ħin jitjiebu il-ħiliet. Il-printing kien naqas ħafna. Permezz ta' din l-inizjattiva li ħadna ma' Crane Currency, ftaħna programm speċifiku biex ikun hemm printers fil-bidu tagħhom, ġifieri daqq ma sarux esperti ma saru impjegabbli u allura hemm numru ta' studenti li jista' jmorru fl-industrija. Numru żgħir minnhom diġà ħajkun beda ma' Crane Currency, oħrajn ħajkunu qed jibdew ma' printing agencies, printing presses oħrajn f'Malta. Preżenti għal dan l-iffirmar kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li rremarka li l-Gvern ma jqafx sakemm jiġib l-investiment, iżda jara li żgħażagħ Maltin u Għawċin ikunu mħarġa tal-bit ġejjin mill-investituri li qed jażlu li joperaw f'pajjiżna. L-iffirmar tal-memorandum li għamilna llum ma' Crane Currency naħseb illi huwa eżerċizzju illi permezz tiegħu juri illi l-Gvern dispost illi meta jkollna investiment minn barra mhux biss ngħidu li ġibna l-investiment imma nagħtu support mill-lat ta' istituzzjonijiet edukattivi biex nassiguraw illi l-investiment ikun ta' suċċess. Intant min-naħa ta' Crane Currency, Scott Smith kien sodisfatt li l-kumpanija se jkollha apprentistat li jitħarreġ biex imbagħad il-possibiltajiet li jimpjegaw ruħhom mal-istess kumpanija ikunu kbar. Ma' One News, Smith qal li huwa ta' pjaċir għal Crane Currency li tilħaq il-massimu tal-operazzjonijiet tagħha f'pajjiż bħal tagħna li għandu ekonomija b'saħħitha. Look, it's a great economic environment here in Malta right now, and that's one of the reasons why we came here. So again, I think it's nothing but positive notes going forward. The environment that the government's created here in the collaboration are the things that are create what you need to grow a business. So we feel very positive about it.